Ndwangi chia ukaria kuma kaunti ne Tharaka na South Imenti ni chiejete amwe kienda kugwatanira kuthithio junkuni gukonia mpithukiro na kwithugwa sibitari ya Beti ireri ntere ububu ijite nyuma ya antu bate kumenyekana gutonya sibitari ne utuku na kumimuntia mwanki enyange baba ni baramo murere kinyakambia chibo iria irakawa ntereu atongeria baba bare MC wa Mitungu Evans Mawira Karia na sibitari jiri ni bamenere tebo kadha untu bubu bakiuga no mwanka bara betithite na mbere untu bubu bekirwe mpene mutugikare na kurikithia ni MC wa wandi ya Mitungu Evans Mawira Karia na atongeria barwangiro karia kuma South Imenti batongere DCC Miri Mwangi na bakuma subcounty ya Kariga batongere DCC Kiario Karoki ada bago trimene karone sublocation turene ambeti rede Mwangi ne South Imenti na Tharaka ni kwithiro tuko baukira na rwasibitari ambeti dispensary irera rikitie mantu jonde tigerie kurugurwa no tungata bwambiria yethire kithu ni antu bate kumenyekano wa mona kwenyangwa bonene na nkuruki kambe ashibwirera akagwanture ne yethire kimomoro arera kinyite. It's very unfortunate that mirandi ya thirikari irere tindene ntureje mbeti nirombere kwenyangwa utuku na tutikuga ni antu bakuma kukanaku barabara iterengo giu criminals na bandits sibitari irete gwakirwa antu ba South Imenti yake na ete gwakirwa antu ba Mbeti yake kinya ugoro ndere ndengi mwanka juro jungi jwa Tharaka no withire wina emergency the first emergency point ire omba guita sibitari yetu ire aje Mbeti lakini na oro kuthugania akathugani nya ethie murandi ju angaju kurigeria mantu jakarikana jakari kabere simonde na ndia tungiria baba kiugo chunkuni ni bwambiri tina barabaka gwatekana ni bokuthithia kiuntu iki bakajukirwe tagari ariri tora kiwatho na nkuruki bakiuga bakathithia mithiurunko yokaria magita kwa magita etureneri vile mnaona kule bonde la Ufa na kwingine bandits ama criminals nia yao inakuwa kukuja kuwaweka uoga kushutua, si ni kweli? Na msikubali hiyo. So tumekubaliana kwamba tunadeal na wao kama criminal. Hata ikiwa ni nani tu deal na wewe kama criminal kwa sababu hii is a criminal aspect. Under the law this is criminal. OSPD wote wako hapa wa Imenti South na Tharaka Nithi. Na tumekubaliana kuanzia saa hii joint patrols zitaendelea. Kiriana ndima wera ugite kuombikana ukethera kuri na tongiria bakunjira antu bao wakarekaja kuoneka thiri bagaisaitia antu nuntu bwa miunda mbarombe kindly twithire twina decorum na tukareja atongeria itutige kwa area antu barwana antu boragana gutikyo tukuono so colleagues betu bakuma Tharaka Nithi County especially MP wa Tharaka wa Mheshimiwa Murugara na wengine naomba tafadhali take charge antu benu. Mimi nimekubali hata tufanye joint meeting kethira nega atutethia joint meeting ya antu ba Imenti na antu ba Tharaka tukarende twariririe mantu jaja nuntu tutumba kwejare onde o kwa karakara gwatwe kwena karekare aririo ne rombara Mawira kiri minister wokaria bwandene kithure kindiki ugita kurwana magaindi na ara Samburu na ara Baragoi na ara Turukana kwena nyama gaindi jari nja kwa kuaja kwou ugita na ara nange na nuntu ituronere we ranked the best performing cabinet secretary ukorirwa janja kwena thina kerio tutethererie tuthiria thina je meanka nuntu niyo ureta thina je miunda tumithirie once and for all antu bombe gusetu bombe kuendelea maisha jao kama saizi kuna ugumu kwa maisha hakuna pesa hakuna chakula hakuna kile watu maisha yao yamekuwa magumu kwa hivyo nataka kuomba kabla hata uende huko kwingine shughulikia hapa nyumbani sababu watu wetu wanateseka. Mawira ari kuma Mbeti ethira kigwatana na abisa borimi kuma thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza ario mwathikirira wawe Daktari Kiambia Therontereshe Mitungu aria bakwiyite kuguna ikundi mwanya mwanya na kigina gia nkuru kia milioni jiri kia kubatethirira kirurimi bwao na kiaria Kiambi riria kuraruja gwa ituraiji yote nao twitite na ituraiji yote nao tumba gwita kwiruja gwa ndene county assembly gatigatiga county assembly na executive ni onto ngugira cionde twita
kinya kira gitumite undungama ndungamite aja ni onto bwa ukurukirwa manto mana na mana Imeru County Assembly. Inyogeta ki manifesto yetu ni kwaria na amwe kaandika ichonkwe kauga upon agreement upon kukurukua ni MCAs. So bila hiyo kazi ya county inaweza kuwa ngumu sana. Nawe Mawira akiuga nandi nuo karite thirikari ya Gavana Kawira. Nandi ninkaretie mama na inya sana. Ukejo muringithia ininde mbere au number 1 mustari na jo mukarie. Na nuntu nandi turejanire cima na twamenya na tukurikio nunkanira. Amenyora inya ya kwengana na ndamenya inya wore ingana. Na eturiuga miru imyanke ku ya mama ni ingana ni 10. Tesa kana kagu boku wa unge bwe. Boku etekaniria nani o? Nuntu nawe indira menyere imwe ndi antu na gutenga banonge miru tumba kona jo mbwire kauma. Ni ora tutare tukwereanwa tumenyana kabisa nonto watene irasibiria bidene guchiukiria na Kawira akarija mawira kuma Mitungu gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera ndeto cia Wero Juma riakwa ritwa ni Mutugi Kare.